Evo, ja sam u društvu vrhunskog sportaša, triatlonca, Ironmana, Dejana Patrčevića. Dejane, dobro mi došao. Kako se osjećaš uoči utrke i uoči toga što si opet sloviš kao jedan od favorita? Pa hvala za nisam znao da slovim za jednog favorita, ali sam uvijek nervozan, čak i ovako kad dolazim rekreativno nastupiti, podržiti. Uvijek pričamo zapravo da trčimo za one koji ne mogu, ali jako je bitna zapravo motivacija trkača zašto on trči. Pa mi malo objasni tvoj cijeli proces, naime kad smo se pripremali neke si mi stvari i natuknuo. Da, odmah sam se uzbudio još više. Pa da, ja bih rekao ovako, svi prolazimo kroz teške periode života, ja imam sad blizu 50, hvala Bogu imam iskustva. Prvo sam ispratio tatu, sada drugog roditelja, voljenu mamu i ono što sam si uvijek kroz to težak period vremena razmišljao da nisam stao trčati, nisam se stao kretati. Vjerovao sam mi to pomaže, uistinu mi pomaže i to radim za njih. Danas trčim za mamu, profesoricu 16. 18. gimnazije koja je nedavno preminula, a moja poruka je dakle svima, ako ne trčite, krenite trčati, a kad bude teško, nemojte stati, treba trčati uvijek. Kad više ne vremo trčati, onda idemo hodati. Kad ne vremo hodati, pužemo, ali onda je to već kraj. A ovi ljudi kojima danas pokušavamo pomoći, to su ljudi koji trebaju ustati, početi hodati, a tek potom trčati. I kako sad ovu emociju pretvoriti u kilometre? Pa vrlo jednostavno, stati na start i ja volim reći, kad vam se krene momentum, kad krene to trčanje, svijet je drugačiji. Znači, svijet bi bio bolje mjesto kad bi ga političari ili ljudi koji odlučuju sudbinu drugih ljudi radili u movingu, u trčanju, a ne u sjedenju ili u cigaretu ili kavu. Mi ti želimo puno kilometara i trči za svoj cilj, trči za sve one koji ne mogu i naravno vidimo se opet. Hvala ti što si bio s nama. A ja ću pozdraviti sinove Anakina, Roka, Nikol koji ovo gledaju, oni tatu. Mi te podržavamo i oni sigurno. A sada idemo vidjeti s kim je naš Boban u društvu. Pa hvala ti Mija, čuli smo gospodina Patrčevića, zaista inspirativan čovjek i sportaš, ali imamo i još jednu takvu sportašicu, sa nama je Nataša Šustić, jedna od najboljih ultramaratonki svijeta. Nataša, bog! Dobar dan, pozdrav svima! Tebe smo gledali milion puta na ovoj utrci, godinama si jedna od najboljih na svijetu, prošle godine druga u ukupnom poretku 51,5 km. Kakve su ove godine ambicije? Pa ambicije nisu baš neke, sezona sam ozlijeđena, da će sve od sebe, pa dok stignem, sigurno neću moći ponoviti lanjsku utrku. Zašto? Ozljedice neke? Da, ozljeda kolina prije mjesec dana, tako da evo, pokušavam sanirati i vratiti se utrkama. Čuo sam da si razmišljala Zadar, Poljska, možda neka treća destinacija, ali srce te vuklo ovdje. Pa razmišljala sam o tome, prošle godine sam bila globalno druga, normalno da bi ušla buba u glavu, pa možda da se bori za globalno prvo mjesto, ipak su u Poljskoj puno bolji uvjeti, ali uvijek vruće, dosta teška staza, ali ne znam, bila sam sa sestrom 5 puta vani na 5 različitih lokacija i to se ne može usporediti sa zadarskom atmosferom, onda je jednostavno najljepše i evo, uvijek se vraćam doma. Je li lakše trčati bez sestre ili teže? Teže je trčati bez sestre, lipše kao na tu. Dobro, reci mi što se događa u tijelu ultramaratonca tamo negdje na 30. 40. kilometru kad su već onako gotovo svi otpali, ostali ste samo vi najbolji? Pa dobro, ako sam prva, onda sam najsretnija na svijetu i to me gura dalje. Pa dobar je osjećaj, čak mi je u početku dosta teže, kasnije se malo tijelo već i navikne i kasnije to ide sve nekako samo od sebe, rekla bih. E sad, moram te pitati, ja sam se jutros baš onako lijepo najeo, 4 jaja kajgane, 2 krosana, a što jedete vi profi sportaši prije ovakve utrke? Pa ja sam pojela 2 krosana, 1 bananu i to je to. Samo to? Da, samo to. Kad te catcher car prestigne, onako odupireš mu se sve te kilometre, onda on ubrza pa mu više ne možeš bježati. Je li to olakšanje ili sreća? Sreća je, naravno da je sreća, čujem ga već par kilometara prije, tako budem sretna i uzbuđena i onda kad vidim da se približava i dolazi, uvati me i smijanje, uvati mi neki šprint, bude baš prelijep osjećaj. Nataša, želim da te što kasnije uhvati tamo poslije Šibenskog mosta ove godine. Hvala.